I da ste brali ovdje nas ponovo u još jednom tutorialu Ultimate MCX. Danas sam odlučila da vam pokažem kako da skinete i instalirate Counter Strike. Znam da je ovo glupo što snimam, ali jebi ga, početnik sam, nisam znao što da snimam, pa rekao hajde ovo za početak pa ćemo kasnije vidjeti. Uđite na Google. I uđite u link koji sam ostavio u deskripciji. Uđete ovdje. Idete na ovu download torrent. To ide tako. Kad to ovako, znači kliknete tu. Znači idete ovako, desni klik i open. Kad ste to uradili, uđete u torrent. Dobro, meni je već skinuto. Idete otvori fasciklu, nastavi i idete ovako. Run, idete next, next. I tako će vam se instalirati, samo malo. Idete start. Ja sam već to uradio. I kad budete završili sa tim, ovako, tu. Kad budete završili s tim skidanjem, lijepo uđete u Counter. Da se uvjerite da radi. Sve malo treba malo čekat. I muzika ima u Counteru. Prema neku osmicu op. Tako. Vidite, Counter Strike radim. I ja mislim da bi to bilo to za ovaj tutorial. Hvala što ste gledali ovaj klip. I doviđenja.